gareng ga Ferikgong le Mopitlwe monongwaga ke batho ba feta 10,800 bao ba beteletsweng, ba le 6,000 ba bolailwe, fa ba le 6,500 ba ketekilwe ka maitlhomo a go gobatsa, ebile go tserwe dikoloi di le 5,400 ka dikgoka, basadi ba le 840 le bana ba le 300 ba bolailwe. Ditiragalo tsa o tsewa ka nanyo di kwa godimo mo Gauteng le Mpumalanga, kwa go tserweng batho ba le 1,500 le ba le 1,000 ka tlhomamo. Tona Sepodisi o tlhalositse dikgwedi di le 3 tsa ntlha tsa monongwaga jaaka tse di nneng di tletse merusu. Ladies and gentlemen, the first 3 months of 2022 have unfortunately been marred by more murders, more sexual violence, and more assaults compared to the same time period in the previous year. All in all, these statistics don't give us a good picture. Station sa Mamelodi East mo Gauteng se itemogetse dikgetse tse di kwa godimo tsa go tsewa ga dijanaga ka dikgoka e latelwa ke station sa Harare kwa kgaolong ya Western Cape. Tona re seno se baka ke dipalo-palo tse di kwa tlase tsa batlhankela ba sepodisi mo nageng. Somebody was asking, where did you get the police in 2010 for the visibility that you saw all over? Because there were 195,000. There are 176,000 now. So that number, that shrinking number, means that we don't have visibility. Bakhomishenara wa bosetšhaba wa sepodisi a re go tloga ka moranang wa monongwaga ba simolotse lenaane la go lwantsha bosenyi le gore le tla ba ungwela mo nakong e sa fediseng pelo. Offense Timo, SABC News, Pretoria.